Mijing tabiriba mayam punang po senang tara maukchari dressmaking class makasa thak po oina ngasidi different types of neckline haba topic se oina senjare. Neckline gi tungan ba shape design ching na jungai mamangda hajing maruai na mathau tari se neckline amasung neckline puthokpagi formula ama hana khangba maruai ko aduna sigi formula je puthokna ba hona bada measurement chest round gi measurement ama darkar oikani ai calculate to banungai na bagi damak ta chest round 36 luxury ado puthose neckline se wide of the neck habadi wide of the neck se 1 dagina 2 phau se wide of the neck oira ko doine sigi ala pasni ko haji puthoktai ja aduna sigi ala pase puthokpada chest round divided by 12 oira kani chest round to the 36 to the 12 na divide to kani 3 inch pange ko mayam chu tum khangbira mani aduna ngasai gi wide of the neck 1 dagina 2 phau se 3 inch ohlani aduga mathangda neck round je deep of the neck habani deep of the neck se 1 dagina 3 box se deep of the neck oirakani sigi ala pase amu puthopada puthokna ba hona bada chest round divided by 6 oirakani ko chest round 36 to the 6 na divide orakani aduga 6 inch phange ko aduna 1 dagina 3 box se 6 inch ohalani sigi formula je khangabani na neckline gi tungan ba shape design ching puthokpada akoi line na thoani aduna makha the design puthokpagi mong do akoi chatharak pa yare